Чоң рахмат, тойгут болсун, эже жезде бактылуу болуңуздар. Жалпы аксы таланттардын атынан, бул жерде отурган аксылык кудалардын атынан жагымдуу чыгармаларды берейин, кабыл алыңыздар. Ayrılmay kayda gittin ayçı degin Adaşım aylındı men surap gelem Adaşım aylındı men surap On sekiz yaş Çaydan carık kanı belli Bol bozo bostuygundan şanı belli Bir jolu kayrılı kızday tamşandırgan Şanı benim Cılk ettim çaştığımdan şanı benim On sekiz yaş Günde bele senin serrek Bol bozo cürrögündün peki belek Hoş emir ökünsem da unutmayma Seni ökünsem da unutmayma Öttürgen ömrümdü seni beni Öttürgen ömrümdü seni beni Öttürgen ömrümdü seni beni Чоң рахмат. Рахмат. Сіз да Гүлназ айымның шәкірті болбайсыз бу? Азамат, сіз балдарыңызға бір қол шабып қойыңыздар, жақсы. Алқысы қойым, қана.